Урматтуу мусулман бир тууганым, биз кээде ойлойбуз, бейишке кирүү үчүн 5 вак намаз, орозо кармагандык, умра хажга баргандык дейбиз. Бирок мен бир акыйкат бир аятка токтолоюн. Biz bötön elde, bötön жерде жүргөндө biz başkalarga үлгү бололу. Урматтуу мусулман бир тууганым, кереметтүү Кур'ан-ы Карим kim 5 vak namaz okusa, orozosун кармаса, zeketин берсе, ажыга барса, %100 бейишке кирет деп кепилдик берген эмес. Бейиштин астанасын, босогосун аттау үчүн урматтуу мусулман бир тууган башка бир аят бар экен. Ал аят Falaqtahamal aqaba. Al kafir insan Oğur yoldan жүрбөдү. Oğur bosogодон өтпөдү. İmansız, akılsız, Allah'ın barlığına bilgine işenbegen adam falaqtahamal aqaba. Al bosogonu attap ötölgan jok. Ve ma adraka mal aqaba. Al beyiştin bosogosu emne ekenini bilesin mi diye Muhammed dep Allah Teala paygamberge aytıp atat. Beyiştin bosogosu emne? Birinci köngül burgula. Beyiştin bosogosunu öttөө üчүн oğur jol emneki fakku raqaba. Al oğur joldan ötүү üчүn kul azat kılуу eken. Emne eken birincisi? Kimdi? Kul azat kılуу. Bирок bugün zamanımızda kul barбы? Kayсы kuldu azat kılabыз? Bирок урматтуу эже карындаштарым, butulkaga kul bolup kalgan бар. Tamekige kul bolgan бар. Nasbayga kul bolgan бар. Nafsiga kul bolgan бар. Başka pikirge kul bolgan бар. Jaman saytga kul bolgan бар. Tuur emes filmlerdi körүүгө kul bolgondor бар. Sır jaman sırdu, jaman kılık joru günögө kul bolgondor бар. Uykuga kul bolgondor бар. Oşo kulduktan azat kılaldıkpı. Bir-birimizni bir iman, İslam yoluna çakıraldıkpı. Bosogonun beyiştin bosogosundan ötүү üчүn eken birinci fakku raqaba. Bирөөдүн moyun kutkarуу. Karızdan kutula albay жүргөн бар. Туурабы? Bir zulumduktan çıga albay жүргөн бар. Эмне үчүн bir-биримизге көңүл бурбайбыз? Кардым ток, кайгы жок дейбизби?